Zolok salisan tilhu جيرولي كودنا إن جوقوشي أتيناك تريش لتسقل خلبا كأوشيخ كوينا كاكيريدال سايب لقا قدن كيلا نقوان لروشي جوش ناش جالش قيش جيبال ريلي خونخونخ چيبو ينام نقلا اونو كوروش بانوغيل جالق كاقا خونيس آتيناك منقش بانوغيل خو نقاخلا أولي كارونا كولاك چيقو شكيبال قيق تقيق جيروهب لخون تسال أبانان خلان سقالي كأوشا إن جيرولي ناش جيقي لقاقوا ديوس لشكوب سنكيل قيب وتلك أنخلاك جروب لخون تسال خو ناشيلي هو ماتيو 5:5 لقاقوا خيسوس وتلقوا أخوان لخكوب سيومها كإشكوت خون لآتين تشكا بيشالي لقوا أخوان كيشتيه جاق چه جو تيج أول چه خالي كاوش شبانق لشني مخكوال كوانكيلا لچوشا أكناج كوانك جان ماتيو 3:1-2 وتلقاقوا خيسوس هو كانحكوي كيشتيه وتاينكي كل مانك نقلا خوان لخكوب سيومها أكوانشيك ساليت سلام لقاقوا خيسوس كو أران غاليليا وتجوشش بوك تسنكيل لشابيل إسيلي ديوس شتساقلوك روش كوتنكيل لشنمال أكوا بخيهم لديوس أكناج كوانك جان جوت أمك ليجول خلومك ليكاوش وتباب أمك لشابيل إسيلال ماركوس 1:14-15 Barcuan lichabil esilalain. Nakanaw nakrubelah liqagwa Jesus. Kwancha kun likiechi om. Chokreheb lishtanamit liqagwa Dios. Naktaguan kun naklak kolonel. Hanakwi likiechi om likikehe krel liqwa adang nakimakop. Li esilain akwancha kretalil chalenchak chokreheb eblak Israel. Tentonak likris tarauk tesik. Uttakwa klih kwijikchiyo yosa shankeb likamenak sa arosh ligutan. Hanaan bitsakal chabil esilal. Lucas 24:46. Liqaqwa Jesus utliqwa Juan lakub siyomha ke ishpoqeb litenamit chinach okrik liqaqwa Dios chishkanabankil limak chisaqtanankil limak. Shpan naqlish nimakwal akwa bejyom liqaqwa aknach chikwank. Anak ko nakwi bokbilo chika khunilo horuchi George chish jot balika chol uchkhal balika kaush. Eblish apóstoles liqaqwa Jesus salihu Hechos capítulo 3 versículos 18-19 que shboqe bakwi litenamit chish jot balish chole uchkhal balish kaush. Abanan li Dios ke chitsaqlokru lik arukish yechi ichaq chish umal reheb chish khunili propet naqlish Christ tishkul railal. Jot omak bilej ol utkhalomak lek aush renak te kuymang te sachmang lemak utkautnak akhelu nak takajot liqachol utakahaliq kaush lirusila liqaqwa Dios nakosh am chishjot baliqachol uchkhal baliqaush sakwi chiyok lishbenil hanak kuila onaqek achanchali liqachol lishrahil liqam sashkaba limak lishqabanu utlishkabil nachalk Sashsik balru shkana bankil humpak alimak uchtaqen liqaqwa Dios. Salisantilhu kharkwana qataw chanruna qunaqli poyenam nashchot lishol ut nashkhalish kaush. Ochbenim ilkin klishkuy balish mag shpan liqaqwa Dios. Shishkhunili anina shkanap shbanunkili mag ut nashsik liqaqwa Dios nakuyek ut nasachek lishmag. Salihu 1 Juan 1:9 nashye aban kui nakashoto li qamak li Dios chabil utik chol chishkuybal sachbal qamak ut chiqach khobrisinkel chiru chishkhunil li qama usilal utlihu Apocalipsis 3:19 nashye kuchikre ke bi achol ut khala kaush marikwan hunak li tishye inkana kuek anak li qaqwa Dios kuitalin mak maricho qela ocho chibaik manaqtikin ano ko rabi lisantil hu kwan lishaq benkil choqe chirish chishkhuni lebain liqaqwa in ana baik chishke bali bar kwan nashchechi I kwan kebline ke koshlan krenaq yochi baik aban okuyalta nimshkuyum li Dios erikin inka naraqnaq ta sach khunak naraq banak chishkhuni leb te yoteq shol
utexhalsh ka'ush chan le apóstol Pedro salihu segundo de Pedro 3:9. Kuiliqagua Dios toqmajena kulun, yochish panunkilish panish nimalish rahom, utlish kuyum rikin lipuyenam. Udnakla o yokochish kaurisinkilqib relish chaqalru kutanaan, lishkutankili qagua Jesus. Yochish kebali qajonal renaqla adutlain taqakubruchish junili qachajkilal, uchsiqtanankili qamak uchsikbal rush taqenkili qagua Dios. Renak salijonal naqtol elq, kawal kwanko saliqachuam. Liqagua Jesus kishkuli railal kikam abankikwakli kujik chichocho sashtianqeb likamenaq. Utikin lish nimali rusila liqagua Jesus. Kuilaon naqachot liqachol, ut naqajali qakaush, ut naqakanab limag, taqili sachbacholej linashpanu liqagua Dios qikin saliqachuam. Halan tsaqal chiruli nashtieli ruchichoch. Naqmuko ajel tarunaq la tajalna chuam. Liqagua Dios nakoshbok rikin. Abanana koshbokre naqwanq liqapapal. Udlihu hechos nashkanapchit saqen kruchish junil liyokochish yebal. Tento texhalsh kaush utexqashtesiri reli Dios. Joajkui naqtexpab liqagua Jesus. Reishtaupa liqakolbal tento naqtaqapab liqagua Jesus. Hechos 20:21. Qakanapaqib saruq renaqaan taruq chiqatiko bresinkil toqretal taqataw lixsaqal rulish chuam liqagua Jesus. Kajkui chikamaano kuru chikik saliqakuanjik utsaliqapabal. Kuan junchik likaru ajelu taqakut besi. Hain tento naqta ileq saliqachuam. Kama linashchili versículo in Mateo 3:8. Chikutung bi sale chuam linaruchin lichot bacholej. Khalba kaush. Kui makali halak. Maka litzaqal yot bacholej utjalba kaush. Lishtiki la liqagua Jesus. Majunkwa tixsakobresi manak tixtikobresi junak licholej. Linka shoto lishmak. Utinka ashkanap limak. Liqagua Jesus mokohonta nashtikobresiru liqamak. Nashyechi ishtikobresinkilru liqachuam abanan tintonak takakanap limak. Utlimata na in. Kwan chokrechish junili ruchichoch. Ma ani junak reheb lipoyenam sashbena ruchichochain linkatash kulub lishtawbalish kolbal sashkabali qagua Jesus. Abanan shqatsol. Naqtinto tachaqrikin. Yot bacholej utjalbakaush. Ut shkanabankil limak. Qapatzaq liqateng ankil junel likrikin liqagua Dios. Shbanak kahkui haan naruchi teng anqechi. Aplik sashben lishkwankilal limak. Li Dios chosob de singagwe. Toxajun chikliqakajel.